Dore amazina aya ngaya mwana wa. N'umuriro n'uyu nguyu mwana wa. Nimuzangarukire wanjye n'ubundi gahagama muranyanga. Papa. Bonye umujandarume hariya kandi agiye kuza hano. Wanjye hari abajandarume. Narinje ngo muwe muncumbikiye n'ukuri. Mwiriwe muzeye. Mwiriwe agasaza we. Umva yewe gako. Mworora inkoko norora agaca. Ubuzi byaranya amahari. Papa. Uno wa mujandarume yagiye. Bagiye mwana wa. Reka njye kwa Madarina. Ndiwe ko Madarina yamfasha gusoma ino barwa. Numva ibikubiye mu mwana wa sibyo. Bureba inunza, bureba utujumbu turonge n'inunza twose ugire. Uko akwanye ndaje. Suzana we. Yahe, mbona kugira hagana mbye bamsazi. Yahe, azana bangu. Kubwire. Yahe. Wamsaza na yero. Turahuye. Ati yewe, nguriya mukuru wawe ukunda mbwiye. Ndamubwira sisi ni ibiki. Naka musaza yarasaze we. Nukuri ba musaza yatuyobeye. Kuzi ko burari genza mukubita kibuye buriya naca hano munsi. Umudugudu wose. Nta numwe umwumva yigumura ku buyobozi asubira tuzamukorera iki. Uriya musaza turahuye. Ngumva mukoro. Ngubwira nguriya mukuru wawe. Ngubina nkoreye. Ndamugatse muze nibiki. Ngumva genda umubwire ni ubizi. Ndashije kandi amwihorera. Sivyo ko muririmbi akaririmba zaho. Kavuga kwikisi. Ngoya nawe wikabya. Nukajya usaza wanduranyije cyane ko bakigiye hehe. Ngese nyoba ubwenge bwo kugira kucyurira abasaza bameze kuri abananiranye mu mudugudu. Arakabije byatari. Arakabije nuko. Arakaze n'ukuri pe. Rero tuzamukorera iki? Nta muturanyi numwe yumvikana nawe. Abantu bose kandi ukuntu yumva ko abaturanyi bari bo babi. Umudugudu wose ndagenda ngo sanga bamusaza ngo yiwe ngo hagama yahamye abantu bose. Baraje ndavuga ati se yarano kugutereta. Ndavuga akaza avuga ngo umubwiye namwe mupfuye iki. Utambaza ura musaza wa muntu. Jewe nagiye ngiye kumukebura nyine. Yukura ko yigumura ku bayobozi. Nayo mpuye n'umuyobozi abimbwiye. Nuko ngiye nangiye kubimubwira. Yantutse shaho. Bampaye nka data. Yesu uri musaza yantutse. Navuyeyo amarira yenda. Ejo bundi yatutse umukuru w'umutekano. Aramutukara mwumisha. Cyane. Neze tuzamukorera iki? Simbi. Tuzamufata nk'abandi bose nyine uko bamufa nyine nakundi. Shareka mbanze ndebe kira gikoma ko cyahiye. Ubuze nari nibagiwe kizona cya gikoma ni wewe. Bahagama we. Umudugudu wose abasaza baraguye. Banguka nishanda shonje geragendeye. Amabuza niwi. Ariko se mwo kagira Imana mwe. Uyu mujandara umusizira urupapuro nawe ndamenya ndasomesha hehe. Iyo menya nkigisha yankurije wanjye ubu nabarunsomeye. Ndarusomesha hehe ko baninaha bose banyanga. Hagarara yewe mwana. Umva hagarara mwana wa. Yego mzee. Wala mzee. Niko. Nakuva mzee. Umeze neza? Meze neza mzee. Mwana wa, ubu nawuze pfa na ruguru mwana wa. Byagenze tuse mzee ngufashe gute? Ubu nashwiragiye. Iwanjye havuye umujandarume. Umujandarume? Havuye umujandarume. Ansigira inabarwa. Agusigira ibarwa? Yego. None se ukavugira ngo ngufashe iki mzee? Nagiraga ngo niba wowe uri intiti
unsomere mwana wa cyane muzehe rero nubwo ureba ngenda ko aka Suzuki ntabwo nigeze niga kubera iki se mwana wa ka wa musaza we hora ceceka kugira ngo se njyewe papa yigeze andihira ishuri nanjye yarambunuje nuguhungira ubwayi mu kigunda ngaho nanjye narimbonye wumva zurasa n'injiji koko niwe njiji wakasaza mbiswana nigendere se ugira ngo ntandere n'umwakura ntandere umwaku ni ukubona bigenda ku Suzuki nta bwenge bifite hiriya nyangaragata abasaza mana yanjye ntase buriya kabaye yewe sinzi rwose ikibazo afite uriya musaza njye nzamutera ibuye buriya turahuye yaranyishe burundu yewe ngeze hafi irahira ni ukuri icyakwereka ngeyo navuye guhinga mbura icyo mfata ni ukuri sayihangana ntabwo ndi byamera niko bimeze ubundi ndi ukoroye reka njye kugenda ndebe uwariwe yose we